kundlule imoto mongidlula imoto itaxi bendlula itaxi ifike phambili ichayisi yabona baphume bonke baphume bayobheka kule accident so mebabuya bangishiye la mina ngisafrustrated ukuthi kahle empilweni yami kwenzakalani mebabuya batshelwe yimi ukuthi kwenzakaleni kule accident ngihlele ngahambanga batsho hayi le moto ichayise so kwenzakala akekho umuntu olimele lobo kwenzakala bavele bangihlahlela amehlo yebani ngibuye ngithuke ngithi usho ukuthi kunento wrong engiyikhulumile yabona then omunye khona la athi ayazini mfethu ngicela uzongivakashela esontweni ngiye kule sonto mengena kule sonto kuxubileke lapha yana kunezinyanga kunabathandazi kunabangoma umfundisi walapha uyathwasisa uyasiza abantu okay mangena hayi bakhala abantu abadala and amakhehla nezalukwazi lapha iyouth bengekho iyouth mhlambe kwabantu abayi2 abayi3 okay wakhala lonke isonto ungena nje bebafunda iBhayibheli bayeka iBhayibheli ngabona abantu bagcwala inyembezi abogogo bakhala bathwala izandla emakhanda bacule baqale le dress yabo manje ngiyazibuza ngithi kahle kwenzakalani manje la bayagula labantu yabona hayi baqale bangithandazele bangigijimise ngicabanga ngikhathele kumele ngiround bangigijimise ngiround bangithandazele whereby kuba yibo abazama manje ukuthi bangi-understandise ukuthi kahle wena inkinga yakho yila Khosi into abayikhuluma okokuqala bathi wena awusaphili idlozi lakho seligupha umgodi uyahamba wena noma kunini uyahamba nje wena bangitshela into kimi ukuthi wena into ekuphethe ile nale ngisho ngithi ya uvuvuka lamehlo so ngithi ya bathi umqondo uyahamba ngithi bathi awuyahamba into okumele uyenze kumele uvume idlozi